لله الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وصلى الله وسلم على محمد القائل فيما روي عنه طلب العلم فريضة على كل مسلم وبعد أيها الإنسان فقد وجد الله الإنسان يا علمنا ما ربي علمنا ما حيث نفسه وأخرجه من بطون أمه قراءة ساتبة لا يعلم شيئا خواتك كم بين وجعل له سمعا وجعل بارنا له برقم برقم له بام نبر ولا وات كلام له وجعل ترمنا كم وما له onne lengkap juwata mota orang bilonne tigone burran tigone akan wajah araban tigone wa 'allamahu ma lam yakun ya'lam wa lam yakun dabarsi kama qala ta'ala qarabul tajad wallahu akhrajakum rabbuka qarana dari simbase la ta'lamuna syaqawata kabain wallahu ja'ala lakum sabab burasri kode amal le gujasri kode ijitara chayna to chundande sela chayna kode tena magalan tena onne sini kode ran lakum tashkuruna kharab bisharatan syukri jawan halalillah syukri nama khairin tubachola syukri onne dawa khairi ayatula kana kharab bisharatan ni kada sini kode wallahi wa tanama dunya nimana bismillah kautara wa kautuni matallahi la kusuha wa qala ta'ala ar-rahman 'allama al-quran rahman yaitu Quran dan bersese khalaqal insana 'allamahu al-bayan ilmana ma huwa bayan bersese wa qala ta'ala iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa wa rabbika alladzi qala ya rabbil qadama wa antum bi khalaqal insana ilmana ma huwa ilmana ma bishari tidama huwa rabbuka alladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam wa qala ta'ala lam naj'alna ilayhi ya ilmana jala masingone ilmana jala masingone wa lisanan araba bihi jala masingone wa hadainahu najdaini halal haram khair sharri bayyin ilmana khair sharri amasabta al-bisabta durana bil kafam amana tu wa tuan ya isa suara mani wa qala fi hadri ulama ta'lim hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun wa lam yakunu khair tonko innama tadhakkaru al-albab wa qala ta'ala yarfa'ullahu alladhina amanu rabbi warhamani sadaqatan wal huda kaisa warhamana wa hayati qabl duti naman kanaya duti ulama duti jaya ko duti harre duti jaya ko harre duti jaya ko kana ko wala duti duti naman may ko duti ko akharu ta akra ko jana kana ko wa amara nabi wa yasala ziyadata fi rabbi wa kama sa'ati wa rabbi zidni ilma wa qala wa rabbi zidni ilma ya rabbi ko sana'i fi khatuje tanam dunia nak aku jadi wajah aku hanya cuma lepas ini dah ini rabbi namanya Yesus Tuhanku dia pun di kamar Tuhan boleh berbagi saja. Alhamdulillah, summa salatu wassalam ala Rasulillah amma ba'd. Qala sallallahu alaihi wasallam inna hadha din ko gardega ilmi asharaful ilmi rajala ilmilat nabi ilmi tanapa jawahi susah ibadah ilmu itu ibarat usaha ibadah akan ahwat karam usaha Allah subhanallah isi tanah berkate berbatu isi tanah berjete berbatu jaga dan mulai tanah ke ayat kemare akan magana kamu magana untuk anak nanti dan ayat kamu selama baca pada akan magana kertas segala udah ayat magana akan magana nama wa udah wa minta udah lagi ulimi tanah bersih sekali bersih usaha nama isi kertas berbatu kanu nama tuan kembali berbatu لأنه معالم الحلال مثل حلال لهم الدمبي حرام جنة إسلام بي إسلام تقدر كمان يسوع سيد أقصى وقت تقدر كمان يسوع جاسي تقدر كمان يسوع جنتايس والصائم من يوم كمان يحرام فقط لسائر السيدات يولي بقدر تلقى دليل في السراء والمعين على الدراء وزين من دم أحلال بقسنا وبلجني كل سمرتي وسلاه على الأعداء يغفر الله بأقوامه ربي قوم من الإسلام الفلاني فجاءهم في الخير معدات خير الإنسان بوله وفي الهدى علمة أجلها الإمام الذي والعلم النافع الذي يشير الخشية إذن فإذا قمتم بيتون من الخشية في له علم تقدر كمخاتي علم كمخاتي ونسينا كدرنا نمو نمني علم درجان كم كمخاتي نمله علم يومايا ودرجان كوا تنام علم تدرنا كمرجون بالكما ربي بيأخذ بالكما منتي بيأخذ بالكما دين بيأخذ بالكما تعلموا برنا وصوم كرتنا وزنت من كبرتنا وزننا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد امين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات امين الاحياء منهم والاموات امين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم زدنا بالايمان اللهم زدنا بالعلم اللهم
بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى